Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Nama bos? Ko Bakli. Ha? Ko Bakli. Ko Bakli. Ya. Okey, bos datang daripada negeri mana? Tak payah cakap kampung kat mana. Dari negeri Penang. Oh, daripada Penang awak datang sini? Ya, mai sini kerja. Oh, kenapa? Oh, kerja kat sini. Ya, kerja dengan ini saya di sini. Oh, Mai okey, stay fine. dia. Ya. So, awak pernah pinjam dengan Along, betul? Ya. Okey, so bila awak datang ke PHMM, bagaimanakah cara layanan pegawai? Cakap benda betul je. Okey, layanan yang cukup baik dan cukup puas hati, dan saya terasa saya ni tekanan sudah lepas. Sebelum ini saya memang tidur tak lena, makan pun tak selera semua. Jadi nak kerja pun saya tak boleh fokus. Disebabkan saya memang tekanan dengan Along. Kira mula memanglah kira minggu, tapi ke belakang ni kira macam tiap-tiap hari. Ya, faham. Jadi saya walaupun bagi saya orang cakap udang galah pun saya pun tak rasa. Okey, tak apa. Lepas Angka datang sini, cara layanan pegawai okey tak? Memang bagus. Betul yang tak ada kekurangan? Tak ada. Tak ada, kalau ada pun Angka boleh bagi tahu direct, sebab kita kena memperbetulkan kita punya perkhidmatan. Oh, tak ada, memang tak ada. Okey. Ya. Cara I punya layanan okey tak Uncle dengar? Okey. Tak Memang ada apa? bagus, memang bagus. So Uncle Termasuk semua pegawai-pegawai di sini semua. Thank you. Ya. Okey, lepas Uncle datang sini, Uncle punya masalah ada rasa kurang ke ataupun tidak? Wang tadi sebelum tu ambil video ni 70, sekarang 95. 95. Okey, thank you. Ya. So, ada tak Uncle rasa macam datang sini kita tak ada membantu ke, tak ada tolong ke, susah ke? Tak ada, on the spot. Macam roket lah. Cepat. Thank you. Ya. Ada tak apa-apa yang kita orang kena betulkan ke? Sini I think tak ada apa miss ataupun yang tersilap, tak ada, langsung tak ada point. Thank you Jadi so tak ada much, point. Uncle. Thank you. Ya, tak ada point. Thank you. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Kalau kamu ada masalah Along, kamu bolehlah datang ke PHMM. Dan kita sama-sama doakan kes Uncle ni pun Thank you. selesai dengan Thank you secepat sama mungkin. Tak apa. no, thank you. Tak apa. Selesai dengan secepat mungkin. Thank you. Ya.